navê min hadiye ji mirad wên hadiye dengbêj em ji gundê Tanzê hatine em hatine gundik ji wê derê em hatine gundik li wê derê mesleka me titûn datanî ez baza çûm nêçîrê Seydvan bûm çûm Seydê û min biçûkaya xwe da kiram digot bere bere min çola digot bere bere ez hatim civata min civata jî kiram got Mihemed Salihê beynatî carkê hat ba me gotin ka tu jî kiram bêje min barê şerm kir got min gava got golê viya dengbêj kî barajê derê ez biçûkum Xwedê bere bere îdî min kiram got ez hînî kilama jî bûm ez çarde pazde salî û min dest kilama kir dengê min xweşa min hat bere bere min kilam got ez hînî kilama bûm û ana jî em li mala dengbêja ba Nîmet Alan e li Bismilê em ana xelkê Diyarbekir'in em ana li vê de rûniştînê û em ji bona xatirê ku em çend hev kilama bêjin em tên vira mala dengbêja yê em tim tên vira qunaxa me jî ev dere dewamlî em tên vira dengbêjî li ser evîna ewlî min got ser dirketina qîzka tedî ku meriv gênc e dilê meriv dikeve qîzka meriv kilama derdixe dibêje berê me ev kilam digotin bere bere kilamê kuştiya jî me gotin kilamê kuştiya nebêjin ê evîna bêjin em ana piriyê evîna dibêjin ê kuştiya jî dikarin bêjin lê piriyêm ê evîna dibêjin ser Hesênî Horgunosî berê min pir kilam ji wî kilamê wî hest kir min kilamê wî digot kilamê Hesênî Horgunosî Xwedê rehma xwe lê kana çiya rehma Xwedê di pêwî de Mihemedê Xato hewilba me yekî holî ew jî dengbêj bû dengbêjkî pir xweş bû û Mihemed Salihê beynatî ew tewa navî sakiriye ew jî dengbêjkî xweş bû Xwedê rehma xwe lê ke ew jî rehmet kiriye me a kilamê xwe ji van însana hîn kiriye Xwedê rehma xwe li wan ke û ez jî Xwedê zane biçûkaya xwe de min kilam digot min ji kilama hest kir pêncî sala me qediya wê ana emrê min şêst û yek sal e yanî de dozde salî min kilama gotiye nî biçûk kilam dest bi kilama kiriye belê elo seyranê hebûne di gênc û gênckî pir xweşik viya elo seyranê ji hakeza eyn wisa qîzik bedew viye dilê wî ketiye seyranê pir serev aşiq bûne kirine nekirine apî qîza xwe nedayî evana ji ser hev kilam gotine û tedî dilê wan de hev da hev yê ser kaniya ergel çolav yê ser hev kilam pir gotine xelkê li wan godar kiriye Înca elo dikine ke apî qîza xwe nade elo lê dixist seyranê direvîne diçe çe qurûvanê qurûvanê jî herhalde ew însan jî însanî ne baş bûne tedî ku me re xwe bavê mala camêrkî gere ji me re pir baş be dilê wan ketî vê qîzikê pir qîzikê xweşik viye radmin elo bêbextî dixewê de dikujin qîzik serê kilama dibêje hetanî ku mala bavê xwe jî pê dixistîne mala bavê jî tên heyfa wê disînin yanî heyfa elo disînin ew jî yê qurbanî dikujin werhasil miradê qîzikê çavê qîzikê de dêlin ahlo elo Lemal xarabo sibeye dilê seyrana porguj serê sibê açxa dilekî zîze rebera Xwedê nezanin ne çileye ne bahare mal xarabo ne payîze elo û caxê te gore merejnê diravîre davêje mala maqul û mezna demire navêje mala vîskarê zor van kafira Ez nemîne sale çare şebêda min destê xwe nava taximê sîngû berê eroyê xwe digerandî dêranê ze milê xwêna sar li ser sîngê eroyê milê Ah kesekî xwedanê xêrê melekê rehmêtine rabe cavekê ve ji mala bavên porkura xwe de rabêje elo kuştine Ah seyranê maye qîze nava neyara ez nemîne nemaye Ah seyranê korê çavrıca şermiya babı birer û reşa li darê dinyayê Ah lo alo
Elemal karabos bedre seyrana porkur bahçe buzane mirat eva khiyara de khiyara ture khuberdane dore van beyara Akib mala takatum rejne trabine dave cemala makulu camera demerev nave cemala viskane zoru van kafire kuruvana از نمینه سعال چاره شبه مدلسی خود تنشتا عروکی خود گرانی دیران زمدی هر سیار چادلی کتر مدکتی دبیرینی خوبانه دوقاما آخسی کی خدا نکر ملک رحمت را به جاوه که به جمال بابه مپورک برا خود را به جعلو کشتنه سیرانا تما یقیز نوا نیارا یزنمین نما آخ نما 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 آخ سیران کوره چابر شرمیا بابو برای رشاد دا دنیای أخلو على لما الخراب سبيد من سيرانات بورقوش سري سبيد أشخاص خورخني لا خدا بيد زانا يشب چارشبه مقدياب من نوبت عروكي خود قلتي لا يشب شبا بنجاب خواشي مچاوه مد قلتي لمدي اسكان زورو كره لگره بارود خود خفتي لا شبهني بشبانم شدام لتمنك تقياش خواشيم بجنتي مدستي خنا طاخم سينكم بري عروي خود قراني ديران زمدي سميري سوري سوسي نابا قولا خوينا دز جمدي كسكي خداني خير ملك رحمتنا راب جابك بجمال بابي من پوركرا خود راب جعلو كشتنا سيرانا تما يقيز ناوا نيارا يزمين نما آخ نما نما سيراني كوري چاور شرميا باب برای رشاد دار دنیا كورونا قودلي مزيارة لو البردني قد ربنا شيخ وعالم جال ببراق اسكن لولو ربنا بري خدتني سي قسم نادن تركا شعبي رشو بلك حتى قواس كراتا مبتي قالوا البرخريني لون بالميرني آخ ما نما آخ صوت تمنو قالوا دي البريم قواردا لو بميردا تدري مكري قوالا وانا بارا نازوكي قدينو كريا مسكري كلو دردا سد حيفو سد يادو خاجنا چي چركتي دسي كوتي شندو كي حرامين مردي ميري خراب ولد دستانتي كوشتين لو ندي بردايم آخ ما نما خذيلي بيات مليو لا قادينو امغو چما چمي لو عمبا چاي اتبو نخورنا نخوشنا لو دنجي
حسرتم دلالی کدیم یه فنا وسمو لو ازلی خیر لو گندین و مالین و در جنان و از کتم بخته و خود دام تجارا گازل و مجنون دل رزی نکن دلالی که دلم یکی رنگ از مره خون شیرینه اوجه چاق و طوی لود بنگام بدا آخ اما نما کرو متر ندیم لا قادين ويروات بيرم لو الدبير نابقلوم مقدار حنا خيرنا بين سليمان وديار بكر دبينا ودار زيارته كنا نابه دست آدن قبضه خنجرت خانه باب ابراهیم داوه ولن مدل گرتی تجارت نمکه چکه لوش تصار داوه آخ نما کرو دلگونه نه